Oh my god, obat nama oma kalai ke India rock match pajak tongman hari witna ka India rock pajang nai match tongman si peka hari ni abuna tai khai rikha ba India rock bo 230 run khaijak haipan India rock match tai khai ka joy do bolo ek run china umna si India rock khaime ka tai tam sachina hino India rock joy do bolo ek run khaike o match paithang ajaga Shivam Dube thungui tangu Ostip Sim ongkhanan baki tongkho joy do bolo ek run nang ajaga ora saddenly एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। हो भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। Series 1-0 ke khaijang tongman ta ajaga si match tai ong thaka tai tam sin joy the ball tong kha jaga Shivam Dube bet khayu Shivam Dube out ong thaka LBW on par Ostip Sim phai egran nangun ajaga egran haipan Ostip Sim ka jaga kaisa kotor shot na ne match na yang keple ri khata ba jaga egran khayu match na jitiri khata mong khomong ba ha soka to ka nai ka ba LBW out ong thaka na babu India ro almost match pai thangjak tongman chita ajaga Ostip Sim problem khaidisiu an ma dekhe ei match India ro jaga amtake harina nang ha tai onga nang tongman to match dekon pai nang mata egran khaimi ha joy de bolo kuno kom o jaga Srilanka ni bowling pura Srilanka ni bowling pura best bowling khai kai si tai India rang ya ko duita match tongo duita match ma paina haya hanke series pura tai ongi thanai ta India dekban ma sai tong te duikhan match ni bising duikhan match non painan ba haya hanke series pura tai ongi thanai I jaga India ro perfect only ta I jaga ba bhai ke jaga hariyo ni hinma khate bhai ke tai ongi man ba match India ro poila khe good start no khaijak 17-5 run 0 ke Suman Gill kisa market ni sulu thongka 45 strike rate by thongka ta Rohit Sharma pura speed ke thongta World Cup ni hekin thongja on jaga bo Rohit Sharma 47 ball 8 run khayo thokka 3 khan bujak 4 7 bujak Rohit Sharma bhai ta player na uchutan chaiman bhai ta classic player top player India ni bising romja je jakban vertical bo je kaman tong nai 2010 je udi World Cup hai ka tokhan khana o jaga pura same ka tokha bo je supan ban boys khata hai ban bo tong na ni ne bo moi to poge bo togoi man khata phano India ro poila good start khaijak si 75 run 0 keta obviously olole 155 run si 10 ke thang to jaga India ro pura ma noi thaka he diba khan thake India batting king mas tong Rohit Sharma Virat Kohli Shreyas Iyer Suman Gill Washington Sundar Gill Rahul Akshar Patel Shivam Dube Kuldeep Yadav Mohammad Siraj jinbok decent no bat khaiman bowling ro khon decent bat khaiman he diba o jaga match tayang mane main reason India ro pura 9 wicket spinner ni je Sri Lankan spinner no wicket ro pai khata pura 9 wicket hain bagis match tay ong ta haya hanke match tay ong ya khamunta Sri Lankan spinner no pura ma bola incha hasaranga pa sera bol khai 10 over 8 run roi 3 wicket na ja ponchite asalanka te sera kana 9 over 30 run roi 3 wicket na ja tai Sri Lanka ne wala gene ta tam sasir pura impact pura tamane Sri Lanka ni kaisa je mansunan basinan bo masa ayang sam khaina nang khayo pura best bowling batting pro burutan man kamang khai Sri Lanka na hoi nai tai bowling go bujutan chai bo gam ke khai ka economical batting go bo 65 ball 66 run khai not out tai bowling go bo 9 over 39 run नै 2 wicket tai hain bagi bo match ni player of the match ka wala gi manata wala gi san thake future start ta Sri Lanka ni bo amne ke bo start japan jing bo thong India wi thong bo japan jing pan bran kaham ke khai mano Indian ke mas khorok sa borok gi se Indian ong kaham ke thong khabung Rohit Sharma bo masa ki good start khai ka kam strike rate kabang bai thong ka jetan si chaka bu khabor no Rohit Sharma jahe ke thong kam thai ke tai ke bo player fan thai ke thong ba hai ke tai mas player thong Rohit Sharma je piche thong a bis on player thong ke le ajaga bo Rohit Sharma jesung ke suprak ajaga on player thaka ka rung yam tai ke ma tong ta Rohit Sharma thang pore jesu ran ka on player thaka jaga su ran ka man no ya sung hain ba match tai ong khan kha khai Rohit Sharma dai se kuduk khat nong ma kha India ro match na kam ke pai thaka ma kha khayo tai choi double tong ajaga ek run sinang ka ajaga Shivam Dube batting tong Ostip Sim tong bar kun ba ke out nong ba ke match na tai khai ma kha da hiang wan cha ka hi Shivam Dube si LBW atong thaka ajaga Ostip Sim ka ba ke ba ajaga bo LBW ba out nong match na tai khai ma kha ba India ro match pai jang match tong ma India rong ni ya go match pai jang lai tong man Ostip Sim jaga pai ya khai de man kalai khata Ostip Sim no bilan hin ma khata Indian ongoi match tai man tong kam sai jon match tai man de ta team no pra competition ta man ke duita team balance kora bi kora hem kokta jemon kora bi kora thong ka ga pura saman ong man haita no jaga match saman ong ithang kata kem ni se ke bu kora kori ta jaga man ke saman korong man haita sana thako jaga India kisa lasima si cha hain ong mani kalai khatan ba hin Sri Lanka ro sadaran cha T20 World Cup ro qualify kan khai
खाइमिया सुपार एड क्वालिफाई kan खाइमिया आ प्लेयर बा आ टीम बाई थंगि जो जागा ना समान समान हिनि हिंजा त वाना मासे एकदम लासिमा सिजा कong न का हेदबा असक बाइले T20 कैप्टन T20 ओइना T20 चैंपियन हिनि हिंजा यांगले तमा हिनि श्रीलंका जे सुपार एड T20 अब खाइमिया सुपार एड क्वालिफाई खाइमिया बरो वाइ समान समान हिनि हिंजा के लासिमा सिजा कong हेदबा इंडिया नि कम अक्षर पटेल गुड 10 ओवर 30 रन दिउ के कुले बेद पूरा ठीक ठाक एवरेज बॉलिंग हिनि मानो शिवम दुबे 4 ओवर 19 रन एगो के ठीक ठाक न अक्षर पटेल ता जेताउ थासके परफॉर्मेंस खाइ त खबो हम त के परफॉर्मेंस खाइ त ओ जागा ओ रविंद्र जति चान्स मांगलंग न दौ बन त एमने के ड्रॉप खाइ त हन्छ माने के रेस रिउइ त हन्छ अक्षर पटेल 57 बल 33 रन खाइ का केएल राहुल 43 बल 31 रन खाइ का सिराज 23 बल 23 रन विराट कोहली 25 बल 24 रन ताइको ओ मैच ताइ ओइ थाका ताइ मानक साइ माने समान समान औ खाता इंडिया न ओ मैच माने ओ सीरीज पाइना थाका ताइ दुईटा मैच दङा दुईटा मैच निमि दुईटा मैच न पाइना नांने श्रीलंका न हाइड्रन न हे हिंके सीरीज पान चिताइ ओइ मानो नक्ता मानसुते दुईटा मैच को आ जागा तुम इंडिया श्रीलंका मैच न सीरीज इंडिया र पाइ जे मानि थांन त माछु तल कमेन्ट खाइसा दे।